Januari ni tariki 11 mwaka wa 2024 na ni mwoko wako hata muthenya waku no gutwarithia uwega twirigaine nawe mwaka muhituku wa 2023. Happy New Year ni mwoko wako ategaine kumenyereire na agathi na mbere na gukurangira ri hatakiriga njaira ho ni twigira mwaka mweru gatho cia mwanya ni gutwitikira kana ni gwitikira gutwihokera matha gigithiete na mbere na gutwarithia uwega na nire ndarikia guikarira metheita mohoro gumenyithia maria mariko thiini ria iriko ya mohoro guku ni kwa Muthingi TV no mbere ndaya reke twambe tumukire mamwe wa maria tukuhaririria na makiria ithaa-ini riri. Hari mamwe wa maria tukuhaririria ni ati Minister wa uremi guku bururi-ini Mithika Linturi ni atugirite ruhonge rwa KRA manyitanire na ruhonge rwa ugaciro DCI na ni thutha wa kuhonokia iria ria muigana wa ciringi milioni 150 riria ritakinyanirie ikiro. Ministry ya thamani yambikite mitaratara mieru ya guteithĩrĩria na gukura na andu aria maraingira bururi-ini. President William Ruto ni eranĩire kunyitia muthiori gukinyaniria tabarĩra cia uthii wa na mbere. Na ndereba wa mbathi iria irakuruhanire mutino-ini mwena wa Mau Summit ni arikitie gwikio ngono guku agithitangwo na macira 15 ma njoragano. Omaniate mutaburuko wira gukinyana na njira ya imwe kwa imwe ni live transmission turamimerekia kuma guku mucii munene wa Kenya Nairobi no kwira ati no kurokeania ni ithu kuri mwena wa Facebook ni @Muthingi TV, kuri mwena wa X ni @Muthingi TV, mwena wa YouTube ni @Muthingi TV na mahinda mothe ni nawe twacemania na ujite Kariuki wa andu atigatha gana gaja ciothe ni twehereirie kuona ati ni gukorogete ka riu turike mohoro-ini maitu na tukianjiriria riu ni ati Minister kana tukianjiriria nete minister wa urimi guku bururi-ini Mithika Linturi ni athiete na mbere na kuga ati thirikari ni enyitetie muthiori gutigirira ati arimi na makiria a iria ni makorwo magiteithika kumanagia na wira uria muritu makorwo makiruta gwata gutigirira ati maundu mothe na maria mandikaniire na thirikari ni makorwo magikinyanira maya mokite riri ruhonge rwa ugaciro guku bururi-ini DCI rukoriro rukihuthukia iria ritakinyaniire ikiro guku bururi-ini na kuria Linturi athiete na mbere na kugathiriria makinya maria thirikari kureto gitashukia na makiria hari murimi ukiriguo kana ukiriguo Mithika Linturi ni ugite na mbere kana ni ugene athiete na mbere na kuga ati jakara ciothe cia ekinae ni rikuretwo ikinyitana gutigirira ati ni makorwo makiungumia arimi sector-ini ino ya iria matigukorwo makiunirwo ritho ni riboti gukore gituhingurira mutaburuko witu wa muthenya wa umuthi. We have a consignment worth 150 million shillings. Milioni 150 worth products that have come into the country illegally. What that means is that KRA or government of Kenya, because these items have not been levied, imusiko KRA ama serikali ya Kenya inapoteza milioni 50 kwa kondi ambayo sisi sote tunajaribu kuokota ili tuweze kujitegemea kama Wakenya, ili tuweze kupeana huduma kwa Wakenya. I'm simply saying this because it is a simple demonstration of the serious effects of the kind of threat the country is faced with when these unscrupulous criminal minded traders push to this country. But even beyond that, what are we saying? We are saying ile maziwa imeletwa hapa sababu haijakaguliwa vizuri, haijulikani imetoka wapi, na mumeona hapa inamaanisha ya kwamba hata afya yetu kama wa Kenya, ile wale wangekunywa maziwa haya basi ingewapea ama ingekuwa na madhara mingi kwa afya ya watu wetu. Haya, na torio riboti-ini iyo igirie ni ati President William Samoei Ruto akiaria muthenya wa mothe ari mwena wa Nyahururu
uko ni kaunti-ini ya Nyandarua ni thiite na mbere na kuga ati thirikari yake ni nyitetie muthiori gutigirira ati arimi a iria mwena uyu na makiria aria makoragwo makiruta wira wao na njira ya wigiriki ni makorwo makigunika na makiria o ta uria eranire. President William Ruto ni ataririe ati riu arimi megukorwo makigurirwo cirie kana makigurirwo lite mwe ya iria na gikiro gia ciringi 45. President akithi na mbere na kwiranira ati thirikari ni nyitetie muthiori gutigirira ati arimi ni makorwo magiteithika. Bashia wa Wajere yaratariria. Mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto umuthi ne rugoria weru kiganda kia iria gia KCC guku ni mwena wa Nyahururu kaunti-ini ya Nyandarua kiria kiareherwo macini njeru na cia kiriu niguo kuongerera uciarithia wa indo iria ciumanaga na iria. Fungua factory ambayo iko na vifaa mpya. Tony ahinyiririe ati murimi wa iria ririhagwo ciringi 45 hari lita. Oho akiuga mathire mothe maria murimi atarihitwo ni agukorwo akirihwo, akiongerera ati murimi aririhagwo thutha wa thikũ 15 hari mweri niguo gutigirira murimi ari na mbeca muhuko. Bwana Kimani Ichung'wa leader, mimi nitaleta maneno bunge kuanzia mwezi wa 7. Mimi nataka hawa wakulima tutaongeza pesa kwa KCC ili hawa wakulima walipwe kila tarehe 15, 15 days kila mkulima analipwa pesa yake. Madeni ya serikali kwenu tunahakikisha sisi kama serikali tutakuwa wa kwanza kulipa ndio wakulima wasiweze kusonga mbele. Nyathire na mbere na kuga kugererwo nyitaniri wa bururi wa Kenya na India macini cia urimi wa ng'ombe iria cia gukama iriu cirithondekagirwo guku Kenya niguo kunyihiria murimi thogora munene wa kugura macini icio kuma mabũrũri ma nja, uguo gutigiriria murimi mbeca hamwe na kugacirithia uhuthiri wa macini urimi-ini. Sasa tumekubaliana na kampuni ya India, tutafanya partnership na KCC. Badala ya sisi kuagiza packaging material kutoka nje, KCC na kampuni ya India watamanufacture hiyo material ya packaging hapa Nairobi. Watamanufacture hiyo equipment kwa bei ya chini ndio tuweze kufikia wakulima wengi. Oho nikitie mukana mururu kuri mikora hamwe na huri biashara aria mathondekaga iria riuru riria ikoragwo riri ya mitukanio ya powder kuria augite ni anengerete ruhonge rwa DCI wira wa gutigirira aria mahura biashara ta icio ni marang'ethanirwo nao na guikio ngono ya watu walagai, matapeli, wachache wanaenda wananunua poda wanakuja kuharibu soko ya maziwa yetu. Mimi nataka niwahakikishie I've given firm instructions to the DCI and to Dairy Board to make sure that all smugglers, whoever they are, however powerful they may be, we must deal with them firmly and decisively. Urugoria wa kiganda giki ni njira imwe gutigirira urimi wa iria ni uragacira hamwe na gutigirira murimi ni agukorwo na mbeca muhuko, undu uria ukuriukia mwihoko wa murimi wa iria Kenya. Handu-ini ha Muthingi TV njitagwo Bashia wa Wajere. Haya, thegio muno mundu gwitwo ti Bashia wa Wajere ni undu wa riboti na riu turi riboti-ini iyo ni ati President William Ruto ni athiite na mbere na kuga ati tabarira cia uthii wa na mbere na iria aeranĩire na makiria hindi ria akorirwo akĩriũnga bũrũri wa Kenya gĩka kambeini wena wa Nyandarua ni gukorwo ikinyana na ota uria athanĩrĩire. Ũkĩrĩ ũguo ni ugĩte ati thirikari yake ni rĩkĩtie kũiga keheri-inĩ mbeca iria gũtigĩrĩra ati ũndũ ũyũ nĩ wakinyĩra na ona gũkĩrĩ ũguo President William Ruto ni onekanite guthi na mbere na gutungia ogitiganite ari hamwe na ruhonge rwa magoti guku bururi-ini bara akiuga ati ndegwitikira andu kana ndegwitikira andu anini aria makoretwo makiruta na kuhuthira mbeca ciao mugaru na watho gukorwo makiambika macira igoti-ini na maria macungiriirie kana macungiriirie uthii wa na mbere gukorwo ukirugamio guku bururi-ini. Mundu gwitwo Njeri wa Ndung'u niwe wina ici. Icera ria President William Ruto kaunti-ini ya Nyandarua ritigiriire aikaria guku bigiga kiondorita aikaria guku makirirwo ciringi bilioni 1.1 guteithiriria gutambia thitima micini kwao. Nilikuwa nimeongea na hao wabunge mpaka na gavana wenu na mama county na senator wenu, si ndio? Hapa Nyandarua tumetafuta shilingi bilioni 1.1 ya mambo ya stima ya Nyandarua. So tayari we have 1.1 billion shillings ya mwaka huu ya kupanga mambo ya stima hapa. Ita njira ya guteithiriria guthondeka mieke ya mawira kuri mbeu njithe.
President augite kigina kia ukuria wa matura NGCDF kiri huthikaga gwaka cukuru cia guthomithia kompyuta wadi-ini ciothe guothe bururi-ini. Sijui kama tunaelewana. Nikiongea na nyinyi hapa kwa ile site tuko nayo, vijana zaidi ya 1120 tayari wanafanya kazi, wakiwemo vijana 500 wa hapa Olkalao. Alafu mtu anasema nisimamishe hiyo mradi ati kwa sababu ya mambo yake ya kibinafsi. Ngucanio ya magoti na thirikari ndinatigwo na thutha. President akiuga ndagwitikira andu amwe kurugamia uthii wa na mbere guku bururi-ini. Ndeto ire nyitetwo mbaru ni Senator wa Nyandarua John Methu. Na mimi nimekataa hiyo maneno. Na nimeambia pia mahakama. Sijui kama tunaelewana. Nimeambia pia kotini. Hakuna vile tunaweza kusimamisha mpango kama hii ya housing. Mwenene wake munini wa President Rigathi Gachagua ni anyororetie mumira ma kambuni ya uthuthuria ya Infotrack iria irigite kurekererio ikirikana gicunji kinene kia Kenya gitekenetio ni uruti wa wira wa thirikari ya Kenya Kwanza, akiuga ici ni ndeto cia mahuhu. Sasa huyu rais ameanza chodo mpya na ameanza kupanga Kenya pole pole vile Mwai Kibaki alipanga. Sasa mumeona barabara ndio hii. Atongoria matiganite akaunti ya Nyandarua ni moete mweke uyu kuria President kumekirira tafarira cia uthii wa na mbere. Mubunge mutumia Faith Gitau akiuria makiro rehabilitation. We have no rehabilitation centers. Na hawa watu wanataka kuacha pombe lakini lazima waende kwa rehabilitation center. Ngiribotera Muthengi TV, njitagwo Jerry Wadongo. Mimi nauliza nyinyi vijana wa hapa. Aya, ucio ni President William Samoei Ruto na gathocie munyamundu gwitwo Jerry Wadongo ni wa riboti urutu umetetini. Thikiriria riboti ya bururi wa Kenya riu ni urikitie kwamukira marwa magendi 32 na kana 32 abandu aria marenda gucira guku bururi-ini na makiria ni kuma hindi iria uhuthiri wa visa wateanirwo. No ni kumanagia na uguo ministry tiganite kana ireketie kuhitukia marwa 25 uko gukerekana ati marwa ma andu 110 ni mareketie gukanjo. Mundu gwitwo Ng'endo wa Njogu ni areketie gukorwo gituthatharura riboti ino na njira itheranite. Thutha wa uhuthiri wa visa guteanirio kuri agendi aria maringiraga guku bururi-ini, riu bururi wa Kenya no amukirite marwa 32 kuma riria mutaratara ucio wateanirio guku bururi-ini, na kuria gukinyaniria na riu marwa 1010 nimo maregetwo makirekana matikinyanirie ikiro. Namo marwa 25 nimo mahitukitio kiumia kihituku. Nake PS Julius Botok akiuga ati agendi ni mongererekete na gikiro kinene guku bururi-ini. Oho Botok ugite ati hari na mutaratara uria urabatarana kuhuthika niguo andu acio makorwo makiingira guku bururi-ini. Na undu uria marabatara gwika ni kwiyandikithia na njira ya kiriu ni electronic, na ni mutaratara uria urahuthira dola 30. Uguo ni kuga ni ciringi 4,600 mbeca cia guku bururi-ini wa Kenya. Agendi makinya guku bururi-ini kuri na maundu maria marabatara gwika. No undu wa mbere ni gukinya mbere ya afitha wa uthami na kuneana passport yao na kwiyandikithia na njira ya kiriu ni biometric, makonania uthio wao na kirore kia moko. Oho ni maribataranaga kuonania mbeca ciao iria mekuhuthira guku bururi-ini na makonania kuria marathie makinya guku bururi-ini. Onokorwo ni mukawa mundu arathie ni abatie kuonania marua maria ahuthirite niguo kubuku mukawa ucio. Handu-ini ha Muthengi TV nie njitagwo Ng'endo wa Njogu. Ni gatho cia mwanya mundu gwitwo Ng'endo wa Njogu ni undu wa riboti o tukithiru na mbere ni ati ndereba kana thutha wa mutino kuhanika mwena wa Molo. Mutino uria wacungiririe kurwo kwa mioyo 15 riu ndereba uria kwirikanaga niwe wakorirwo agicungiriria mutino uyu ni arikitie ku kana ni acokire gwikio ngono ni maabitha borithi. Mbathini umuthi ni arikirie gukinyio bao-ini na kuria cira wake ukorirwo gitu gukiri uguo arikirie kurekererio na bodi ya muigana wa ciringi milioni 1 gukirekana ati cira wake ugacokereria ringi tariki 28 mweri-ini uyu turi wa Januari mwaka uyu wa 2024. You have been indicted with count 1 was indicted by dangerous driving contrary to section 46 of the Traffic Act of laws of Kenya. Unaelewa Kiswahili ama Kizungu? Mstakiwa nasema Kizungu au Kiswahili? Was indicted by dangerous driving
contrary to Section 46 of the Traffic Act, Cap 4 laws of Kenya. The particulars of the offence are: on the 9th day of January 2024, at about 02 hours at Twins Bridge area along Nakuru Road in Kuresoi North Sub-County within Nakuru County, being the driver of a motor vehicle registration number 6885805 next Manda, did drive the said motor vehicle along the said public road in a manner which was dangerous to the public, having regard of all circumstances of the case, including the nature, condition and use of the road, and the amount of traffic which was actually on the road at that time, and failed to keep this proper traffic lane, and swerved to the right, hence collided head-on with an oncoming motor vehicle registration number KCK 387S Meg Toyota Matatu, thereby causing the death of the driver, namely John Koskei Maritim, 86 years. 36 years. Is it true that you did that? So you will be, the matter will be mentioned on the 29th of January this year before court number 1 for pre-trial directions. And the accused is given a bond of 1 million shillings with 2 sureties of a similar amount. And then is to be taken for treatment because I can see he's visibly injured and is in pain. No. Aya, tuthi riboti-ini ya wairimu wa Kimanina ni ati gavana wa kaunti ya Nairobi Arthur Johnson Sakaja muthenya wa muthenya arikirie kuruguria mubango wa uheani wa irio mathukuru-ini na kuria eranire ati mubango ni gutithiriria na njira nene hari kuhura njeki githomo na makiria kaunti-ini ya Nairobi kuona ati ni kaunti imwe iria ikoragwo na mathukuru gwata ciana nyingi guku bururi-ini gukiri uguo kana keraniria hindi ya kuruta ndumiriri-ini yake ari thukuru-ini wa muthingi wa Jenga Primary. Arthur Johnson Sakaja ni eranire ati ino ni imwe kana uyu ni umwe wa maundu maria mari manifesto-ini yake uko akiuga ati undu uyu ni gutithiriria hari gutigirira ati aciari ni mahoro murigo murito agutigirira ati riu uhoro wigie irio ni wakorwo kirugamirwo ni kaunti ya Nairobi. Wairimu wa Kimani ni aratariria. Asante sana. Mwaka mweru wa 2024 woka na keo kinene kuma kuri gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kuri aruto ake amashukuru ma muthingi icigo-ini itiganite kaunti ino kuona ati muthenya umuthi ni arikirie kuruguria mubango mweru wa uheani wa irio kuri aruto kuria egucerete thukuru wa primary wa kwa Jenga. We have rolled out the second phase of the feeding program where now we have 180,000 children targeted to eat. Many are still streaming into the schools. The schools are not all at 100%, but we've seen an uptick. There are very many new registrations in our schools. The program will eventually get to 250,000 children. Last time it was 80,000. We finished 10 kitchens and now it is 180,000, 184. And so we are building another 7 kitchens across Nairobi in the constituencies that didn't have. Munene uyu wa county augite ati mubango uyu wake uria wari manifesto-ini yake akihuranira giturwa kia ugavana ukuhura jeku aruto matanyihire 180 na kuongererwo kwa mariko makiria ma 7 niguo kuguna ciana ici. Building another 7 kitchens across Nairobi in the constituencies that didn't have, which is Langata, Kamkunji, Embakasi East, Embakasi North, Embakasi West, as well as Starehe we already have, Mathare constituencies. So 7 constituencies, and also Dagoretti South will also have an additional kitchen. Mubango uyu uria ukinyukitie na itena ria mbere ria waki wa mariko 10 wirigirirwo guteithiriria ciana hari mathomo mao na kunyitirira aciari makiria aria makoragwo magumirwo ni mathina. Guko Sakaja akenirira ati mubango uyu wake ni urikitie kunyitwo mbaru ni thirikari nene. Tuna very happy, wamefurahi sana na wanakuja shule, hata walimu wamefurahi, wazazi wamefurahi, kwa sababu mara nyingi Nairobi mambo ni ngumu saa zingine. Unapata nyumbani hakuna chakula, watoto wanakosa kuja shule kwa sababu ya njaa, wakiambiwa ende wale hawarudi shule. But now we will make sure our children get this healthy meal each and every day. Na wikiaritana kuri kabuni cia andu kiumbe kumateithiriria. So it is working. We are bringing regulations to the county assembly, na nimefurahi niko na viongozi wa county assembly hapa ambapo tuta create a governance structure, tuwe na board ya Nairobi school feeding, tuwe na secretariat mzuri,
ili pia Wakenya wa kawaida na watu wa Nairobi wa kawaida ambao wangependa kusupport watoto wanaweza tuma M-Pesa kusupport watoto zaidi, and it will be audited by those who come to contribute to that as a service. So at Nairobians, wherever they are, if you go shopping, you can buy something and it is donated to the school feeding program. Girifotera Muthingi TV ni egeto wa erimu wa Kimani. Ngatho cia mwanya mundu gwitwo Irimu wa Kimani na atakiriga njaire ho riboti yo ya uheni wa irio kuria kana guku kaunti-ini ya Nairobi. Ni gukorege tutwara kahinda-ini gaito kambere ga gwikiria twambe twikirie tuthie kuria nduka-ini ndugetekere guthiura mitambo ni mutu gicokereria ni turahunduka na riboti makiria guku ni kwa Muthingi TV ni turacokereria. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe. Na watho ugite ni 3 months with full pay. Ndwagirirwo gutwarwo police station kana gutwarwo criminal court ni undu wa defamation. Na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kihoto iriko na muthuri na mutumia ai tokoga na indo ikwari. Watho ni witikiritie ciana icio utigirwo. Nyitana nanie wa Irimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana thaigire cia hwaini tuthome na tuhiganie ciegi watho amu guku nikuo kihumo kia gutherema. Asa. Narega, asa. Karibuni na mwikare thi munjire niki kiaria kingi. Pastor, mundu toyo okago tukufio na ndari uguo tene. Thiku ici ona thimu yake ndigikwira ndamihutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithui Muthingi TV tugakurehera tafarira ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu hietha thamaki o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na nie Njuguna wa Ngugi. Mutorere-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaigire cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Aya ni twacokereria ngatho cia mwanya ni guthi na mbere na kurumanira hamwe na ithuĩ gũkũ nĩ kwa Muthingi TV tukumenyithia maria mariko thĩinĩ ria iriko ya mohoro
tuthina mbere ni ati mutogori wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto ni athiĩte na mbere na kuga ati thĩna mũnene ũrĩa ũkũtũngĩrĩirie kana ũcũngĩrĩirie bururi gwĩkora mũtondo-inĩ hatirĩ ũndũ ta nganja nĩ mathirĩ marĩa macũngĩrĩirie wonjoria gũcoka na thutha gũkũ bururi-inĩ ona thengia ya makinya marĩa kinyũkĩtie ma gũtigĩrĩra ati nĩ akwamũra bururi kuma mathine kana kuma mathirĩ marĩa mathinĩkanĩtie bururi ũyũ Ruto koragia hĩndĩ ya gĩikaro na atongoria a kĩama kĩa Jubilee na kũrĩa mauma na mbunge kana mauma na mbunge arĩa mathurĩtwo gwata atongoria batikanĩtie a Jubilee kũrĩ mwena wa Naikuru. Gũkĩrĩ ũguo president nĩ athiĩte na mbere na kuga atĩ gwa kahinda gatarĩ haraya nĩ gũtigĩrĩra atĩ bururi nĩ werũgamie na ningĩ kuona atĩ mathirĩ maya nĩ athiĩte na mbere na kwĩnyitia mũthiori ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie nginya magoti gũkorwo makĩambatĩrio itemi rĩa gũtigĩrĩra nĩ mareho na bururi nĩ ũgũkorwo ũgĩcokereria harĩa warĩ. The only problem we have in Kenya ni madeni. That's the only problem. And that is what has hidden my head for the last 1 year. Because if you are collecting, if for every 10 shillings you collect, 7 shillings unaenda kulipa madeni, there is a problem, isn't it? Yes. Because then you are left with 3 shillings. Kulipa mshahara, kulipa counties, kufanya maendeleo sijui utafanya namna gani, 3 shillings. My intention is that we should bring it, we should flip it. We should be using 3 shillings to pay debt and 7 shillings to kuendesha Kenya. And that is my mission. And you see, Rais Kibaki, when he came into office, we were collecting 200 billion every year. Rais Kibaki akasema twende VAT. That is how Kenya, by the time Kibaki was leaving office, we were collecting close to 1 trillion. We were collecting 900 billion from 200 billion. Because mtu asikudanganye ati you can build a country kutumia madeni pesa ya watu wengine. We have to build our own resources. Tukorwo tukirongoreria cia githomo ni ati kaunti ya Bungoma na makiria ma autongiri tatu ni marĩkĩtie kana nĩo mekwĩyandĩkithĩtie harĩ mũbango wa kugunĩka na marĩhi ma bithi kugerera kwa kana kugerera mũtaratara wa scholarship. Gũkĩrĩ ũguo arutwo 399 nĩmakorirwo makĩgwatĩra kamweke ga gũkorwo makĩgunĩka na bithi no kuona atĩ rĩu aciari ao nĩmegũkorwo makĩaũrwo na njĩra nene mũrigo wa bithi maya mokĩte rĩrĩ aciari matiganĩte mathiĩte na mbere na gũkaya gũkũ angĩ makiuga kĩgĩna kĩa kana kĩgĩna kĩa basarĩ na kĩrĩa gĩteithagĩrĩria kũingĩ gĩtikinyĩte gũkũ angĩ magĩthiĩ na mbere na kũria thirikari ĩtĩkĩre kũmaririkana na makĩria mahinda-inĩ maya arutwo maracokereria mathukuru-inĩ. We had the flagging off of the Elimu Scholarship Program, where we had 3,368 applicants presenting their applications, and out of this we had 985 who were shortlisted, and we had home visits for them, and out of that number we had 399 who qualified for the scholarship, of which 179 are boys and 220 are girls. The event was well attended. The applicants were so many, we were overwhelmed, but only a few could succeed. Iko na scholarship zingine kama county government na zingine kama wengine walikuwa wamepata kwa IGT, wengine wamepata kwa hii all things patimizo langu wasasa wawajibike. Wale wenye wachapata wale wenye watakuwa beneficiary wawajibike, watoto wetu waende kwa shule. Na ni jukumu la mzazi kujitahidi. I know maisha ni ngumu, lakini lazima ajitahidi watoto waende shule. Thikĩrĩria riboti haha na nĩ riboti ya mũndũ gwĩtwo wa Boi wa Maina. Haya na nĩ atĩ kwa miaka mĩingĩ mwena wa Sagana gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ Sagana nĩ koretwo ĩrĩ na igweta inene na makĩria nĩ thutha wa rwĩmbo
rwa rumba ruria ruikaine ta Afro mtoto wa Sagana kuhura thigo cia kumenyeka nginyanagia na thi cia nanja uduria wacungiriirie mwena uyu gukorwo ukigwatira na njira nene ngumo no na gukiri uguo Sagana ni kuretwo ikionekana gukorwo ikihwererekera kiwonjoria thegia ya gukorwo na ngumo kiondo litata ndegwa ndui no na gukiri uguo governor wa county ya Kirinyaga Ann Mubi wa iguru niugite ati riu ni gukorwo agiaka industrial park mwena wa Sagana itemini ria gucokia riri wa mwena uyu. Mabui wa Maina niwe wina ripoti na njira erika rikete. Uri haraya ugutungwo ni itura rihoreru oma biashara orocigithie na mbere na waikari magikenerera riera ria mwena uyu na tamaka migunda nayo igemetio ni irio cicamireire karangi oma. Ino ni kaunti ya Kirinyaga gicigo kia ubunge gia Sagana. Sagana miaka-ini ya hau gatene ni yageire na igweta muno makiria ni undu wa rwimbo rwa Afro mtoto wa Sagana ruria rwa guthithagio ni John Gereza uria wacerete kuona agicemania na nyarari ti Margaret wa Boi wa Mwangi. Na oho ni oikaine ni undu wa nyumba imwe yari nene iria yatumagirwo ni mbari ya Nyakero kuura biashara na utoria Jeremia Makimi uria ni MCA wa wadi ya Kariti aratariria Sagana yatwikire gicukiro kia huri ya biashara kuma mwaka-ini wa 1922. Aria maigua gohoro wa Sagana kwĩ mwana muziki umwe etagwo Ria Wanyika ni okire hindi ria biashara yari njega muno guku tauni na agia wasanii mokaga na agiuka akicemania na murembo umwe etagwo Afro mtoto wa Sagana. Afro mtoto wa Sagana ete guku gwitu Sagana na nene iba ya industrial park ko turaka ndikuwa umete the origin kore umete kore aciarĩirwo kwoguo Thagana kuringana na uria history yayo ihana kuma mwaka wa 1922 nĩrĩo reri yambĩrĩirie na kuma mwaka wa 1937 British government nĩrĩo mokire na initial plan ya Thagana ĩno. Ona gukiri oguo biashara ni cia utumire thutha wa reri gucenjio na riu uthio mweru ni ukuoneka kuona thirikari ya kaunti ya Kirinyaga itongoretio ni Ann Mubi wa iguru ni hotorete gucokia biashara o ta uria ciari. Ngoretio ni Ann Mubi wa iguru gavana witu na Dr. William Samoei Ruto munene wa bururi tondu riu Thagana ndrenda kwira andu akwa mugena muoyo ati na ndimuhe hope Thagana ni gucoka tore yari tene na makiria tondu ni maundu maingi muno maria twiciretio ni thirikari na Thagana vengire ciari kuo andu aria mandikini guku ni gukwandika andu aingi muno. Kuringana na Bakari uria ni muikari wa Sagana ari na ngatho cia mwanya kuri gavana wa iguru ni undu wa kumeciria na njira ya mwanya na kumacokeria njira ya reri na oho guthundura iganda kuona oro hau ni athondekeire ayuthi aingi mawira. Cokerie gavana Ann wa iguru ngatho nturona thaisi Kenya Railway iracokire twina KPCU hari uguo. Simon Njoroge ari na mwihoko ati wona industrial park yarikia guthondekwo ciana ciao ciothe ni cikwigwatira mawira kuona cituire ciururagia maratathi ma mathomo matari na umithio oro wothe. Twina hope ya riria industrial park iroka ri ni tukugia mawira maingi thiini wa Thagana anake itu ari ingi makoragwo guku matari na mawira ni megukorwo makiengageo. Ino ni ndumiriri ya Ann Mubi wa iguru kuri aikari ya Kirinyaga yothe handu ya ruma. We are actively working on establishing the Sagana Industrial City in Dia Sub-County, aligned with our Mountain Cities Blueprint 2032. The city that will host various processing industries, aggregation centers, sporting facilities, affordable housing, and an array of business establishment will offer a ready market for our agricultural produce and create about 10,000 jobs for our youth. Aduine ha Muthingi TV nie njitagwo wa Boi wa Maina. Aya ngatho cia mwanya mundu gwitwo wa Boi wa Maina ni undu wa riboti na ni ati rwimbo wa kana rwimbo rwa mundu gwitwo Ria Wanyika kana Ria Wanyika rwa Afro mtoto wa Sagana rwarekereirio kahinda ka miaka 13 mihituku no maneate director wakwa
ndigwiciria ni ari muciare. Haya tume hau tuthi na mbere ni ate ikari itura ria Gĩtuga Bandia guku ni kaunti-ini ya Kirinyaga nimarikitie kana nimarikitie gwikia ritana kuri mwene kandarathi iria yuikana kwi mwene kandarathi ya barabara iria yumanite mwena wa Barisho guthie mwena wa Kigumo makiuga ati yambiriirio no ende gicoka gutiganirio uguo na riu gukireguo ni mathiete na mbere na guteta makiuga ati mihango yao miingi ya ukui ni rikitie gukorwo igitharara kuona ati nginya indo ciao itikoragwo ikiumirio ja kana ikiumirio ja ya gutwarwo thoko-ini itemi ria gukorwo makiendia na kuona thogora yao muthenya. Ni riboti ya Jerry Wandungu. Barabara-inĩ ya Barisho guthie Kagumo itũra-inĩ ria Gĩtuga Bandia kwa ikari meyumĩrĩtie na kũhinga barabara makĩenda mwene kandarathi ũrĩa ũraka barabara ĩno gũcoka wĩra-inĩ na kũrekereria barabara ĩno ĩrĩa metereire kwa ihinda iraya. Kuringana na ikari aya matongoretio nĩ Jennifer Muriuki mugĩte kiumia kĩhĩtũku nĩguo mũrĩre tũragita twa barabara ĩno tweherio na mwĩhoko wao wa kũgĩa na rami ũkĩkinya mũthia. Contractor ũrĩa arakaga barabara ĩno arorire wiki thiru ona tutiramenya arorire niki turokire turakora maragita nimekire ate ni mathire barabara ratiganirie bana uguo riu andũ kumira matirabota kumira kabwa tutirabota kwendia rĩithie tuonete thĩna mũnene mũno. Aikari aya mugĩte rĩrĩa waki wa barabara ĩno wambĩrĩirie marĩ na mwĩhoko wa atĩ maũndũ nĩ mekwagĩra na thĩna wa ũkui ũrĩa ũkoretwo ho nĩ ũgũkinya mũthia. Wasi witũ ĩrokire nĩ gũkorwo barabara ĩno tũrĩonete nĩ gũthondekwo ĩrathondekwo tũgakĩrikwo na kinya andũ atongoria arĩa maroka gũkũ ũguo mamirorete na ritho ria tha no riu uguo ni ta gukenio ni koretwo ikibutio ukona ikaoka ikanjiririo ikabutio ikatigano nayo riu uguo tukariko ni ate kurathianga. Riu aikari aya mahoete mwene kandarathi barabara-inĩ ĩno acokererie wĩra kuona yarĩkĩrĩra ĩgũkorwo na ũguni mũnene kũrĩ aikari harĩ mĩhang'o ya ũkui. Rĩu tũraboya please ikari nĩ ingĩrĩre barabara ĩno tondũ ithuĩ tũmonu thĩna mũno nĩ tũratiganĩirio ni contractor nĩ arorire turenda acoke site barabara ĩno itwethie na Cibo wa itũra rĩrĩ Peter Mutugi nĩ ekinyirie kũhoreria mũingĩ akĩmatarĩria atĩ barabara ĩno ndĩngĩtiganĩrio na waki wayo nĩ ũrathiĩ na mbere. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Ndia George Kariuki ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya barabara ya ũkui bunge-inĩ ya bũrũri augĩte mbeca cia waki wa barabara ĩno ciĩkĩrĩrwo bajeti-inĩ ya waki wayo na nĩ ĩgũkorwo ĩkĩrĩkĩrĩra ica ikuhĩ kuona rĩu mwene kandarathi atigĩtie o gwaka rami. Ngĩribotera Mũthingi TV njĩtagwo Jerry Wandungu. Haya riboti ya Kirinyaga ituhe kahinda gaitu ga kerĩ ga gũikĩria tombe tũikĩrie na gĩtĩo kĩnene tugetikĩra gũthira mitambo nĩ tũracokereria no ririkana atĩ no twaririe kũrĩ mwena wa Facebook ni @Muthingi TV kũrĩ mwena wa YouTube ni @Muthingi TV na kũrĩ mwena wa X @Muthingi TV tũracokereria. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe. Na watho ugite ni 3 months with full pay. Ndwagĩrĩirwo gũtwarwo police station kana gũtwarwo criminal court ni ũndũ wa defamation. Na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kihoto iriko na muthuri na mutumia tokoga na indo equally. Watho nĩ wĩtĩkĩrĩtie ciana icio ũtigĩrwo. Nyitana nanie Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV wakana thaa 2 cia hwaini tuthome na tuhiganie ciĩgiĩ watho amu guku nikuo kihumo kia gutherema. Muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe anini akuru akeni na amwe maihoretwo ni ihoru no haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno kieha kana matina mundu anakiruka
ta mwana nä ndatwä so embarrassed na hau nä ndakorirwe no thå må ingä muno towards my mom. Ndangĩmenya ngoma nake ti kĩhĩ. Ndangĩmenya nake ngoma ti kĩhĩ. Nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi njũkĩte na tabarĩra ya rũgano rwaku kagĩa na kamweke ga gũtwĩra marĩa wanagerera na gĩthomo kĩrĩa wathomire kũrĩ macio mothe. Nĩ o Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Nitwacokereria ngatho cia mwanya ringi ni guthi na mbere na kuremerera hamwe na ithui. Haya, thikiriria riboti haha. Mutumia wa munini wa president nuria wikaine ta Dorcas Rigathi umuthi ni arikirie kuruguria mbĩtĩka cia kurugamirira mbeũ njithi na makiria itemi-inĩ ria kabini iria onekanite guthi na mbere na gutigirira ati ni akorwo akihura ya gutigirira mbeũ njithi aria marikite mutondo-ini wa kunywa dawa cia kulevya ni makorwo makihonoka kuma ũndũ-inĩ ũyũ. Dorcas auma mwena wa ndaguriti ya Mohoro kiharo-inĩ kia Hwaiini grounds ali mushini munene wa Kenya guku ni county-ini ya Nairobi. Form 1 Mothers team. Alafu tutakuwa tunaonyesha tulikuwa pale, sasa tumegeuka, tuko wapi? Hapa. Nikiwa kama mzazi, kijana wangu alikuwa amerewa mpaka nilikuwa nimerusha mikono, lakini tangu anze huu mradi hata nikikupea huyo kijana utachukua tu. If there is anyone in the republic who has a doubt on the efficacy and the impact on life, because these are not numbers we are counting, each one of these individuals is representing a family that was crying as a son was disappearing in alcohol. The boy child has been left voiceless. The results of this neglect are too far-reaching for the blind to see, even for the deaf to hear. If we look around and we see, we can tell there is something, there is an error, and there is a mistake that happened within the communities, and that's why we have men who we need to rehabilitate, and this error must be corrected. I decided never to keep quiet, never to tire until the boy child has a voice, until the boy child has a dignified future, until we see the dignified future just like the girl child. The time is now for us to break free from the chains that bind us, that allure us to addiction, and we must say no to drugs. It must be defeated. We are working very hard as a government, and we are working very hard as parents. We are working very hard as a church to make sure every one of our children stays sober. Addiction have stolen the dreams and aspiration of many who can have been the backbone of our nation's progress. Brilliant footballers, visionary entrepreneurs, responsible fathers, dedicated farmers, and promising leaders. All of them have fallen under the cross of these drugs and drug addiction. We must all join the government and other stakeholders' efforts towards the journey of transforming our society. Ni riboti ya mundu gwitwo wa Mbui wa Jau na kuria egukinyitanire hamwe na munini kana mutumia munini wa president muthenya umuthi hari gutigirira ati ni mona undu uyu gikinyanira na ni muroto mwega wa gutigirira mbeũ njithi aria marikite mutondo-ini wa unywa dawa cia kulevya ni makorwo magiteithika mbĩtĩka cia gonya kana mbĩtĩka cia gonya cia Kenya Cup ni tanyitwo gucokereria na kuria maundu matanyitwo gukorwo mahana ta timu ya Homeboys makorwo gutungana na timu ya
Kabras Sugar Momba makoro na timu ya KCB Strathmore nao makoro makira na Kenya Helicam huko nao timu ya Nakuru Nakuru makoro makihabatana na timu ya Menengai Oils. Hi, my name is Grace Adhiambo, Kenya Lionesses captain. We are here in Dubai ahead of our first Challenger Series leg, and our preparation have been really well. We went to St. Andrews Tourism for a camp, and we have been working really a lot on our breakdowns, defense, attacks, and even our lineouts and scrums. And the ladies are ready for the first Challenger Series leg. And our main focus and our main goal for this Challenger Series is to top the leg, of which I know the girls are capable of doing it, and I'll be back home just to root for us and support us. Thank you. Haya, harto githire na berni atina kio kia makiria kira matanga biteka cia volleyball na kiria kio kaneta Volleyball Federation ni mareketi kuruguria marito mathaki aria meko abatana biteka ine cia kuma thatigiti gitaro-ini kia Afrika. Athaki aya mwena wa Nyarari na arume ni mareketi kwambika rume hariria kiharo-ini kia Nyayo huko ari mucini munene wa Kenya Nairobi. Biteka ici itanyituka kana ukorwo ikithako bururi-ini wa Misri kwa ajili ya tariki 21 mwezi tuli wa Januari. Egypt wako na attacks mzuri, so that is why tunafanya mambo na blocks na services, kwa sababu tukiwa na services mzuri tuta make sure tukiwa na services mzuri kuwashinda itakuwa rahisi sana. Kama captain mimi naamini timu yangu iko poa, kwa sababu tumeresta kama miezi 3 hivi after Olympic qualifiers, so timu iko tu sawa. Yeah. Ana wakati mnamkosa mchezaji Sharon Chumba na pia Kasaya Leonida, pengine inaweza kuadhiri timu, matokeo ya timu? Yeah, kwa sasa bado tuko na wachezaji wageni, tuko na Masi from DCI. Amekuwa mchezaji mzuri kwa sababu tangu last season amekuwa player mzuri. Na tuko na Lois alikuwa after Chumba, tulikuwa na substitution wa Chumba, tuko na Lois, tuko na Pauline. So tutawamiss kwa kuwa na sisi, but tuko na kina Chumba wengine wameingia kwa timu. Tunasema asante sana kwa kutusupport, wamekuwa na sisi throughout. Najua bado wako na sisi. Mimi nasema tu wametufanya kasi mzuri. Since Olympic qualifiers wamekuwa na sisi, tukisema tunataka kitu fulani wanatuprovidea. So tunashukuru sana na waendelee hivyo hivyo. Ile kitu tunaweza sema itakuwa kwa Chumba itakuwa ni pigo, lakini ile naweza jivunia ni kwamba Kenya tuko na wachezaji wengi na ndio hawa wageni ambao tunajaribu kungangana nao ile wafiti kwa hizo viatu zao. Tuko na right moja kwa DCI anaitwa Iminza Masi, na tuko na pia wa kutoka prison anaitwa Ito Pauline, na tuko na pipeline ambao ni Lois Miu. So hawa pia kuna wale wamekuwa kwa timu ya taifa na kuna wageni kwa hiyo position ambao tunangangana nao kama coaches, na ndio naona tunaweka bidii kabisa paka tupate mtu atasimama kwa hiyo position ya Chumba. Ya Kasaya hatuna sababu, hatuna majibu ya kusema because hatukupata ripoti yake yote. Na pia naweza sema pia hiyo nafasi ya Kasaya kuna wale ambao wanaweza fit na kuweza kuinua timu ya taifa kule Misri. Ile shida tuko nayo pia nimekwambia hapo awali ni ile muda ni mfupi, na pia kuna wachezaji wageni ambao wameingia kwa hizo positions ambao nataka tufanye bidii yani kwa uwezo wetu yote na ile bidii ya mchezaji mwenyewe ili tuweze kupata hizo nafasi ambayo wale hawako watafit. So hiyo ndio changamoto ya kwanza. Wote ni wageni na mpaka wafit kwa Malkia Strikers. Hakuna shortcut. Na la pili ni muda imekuwa mfupi, watu wametoka Christmas, but yote by next week tutakuwa tuko sawa na timu iko ready kwenda Misri kuchuana na kuleta ushindi. Wiki ijayo unateua kikosi chako rasmi. Pengine una kizungumkuti chochote, na kwa sababu wachezaji ni wazuri, wasichana wanacheza vizuri, lakini lazima uchague kikosi rasmi. Tuko coaches karibu 5 hapa. So kila mtu anaweka record ya kila mchezaji ambayo
kwanza tunaanza kuchuja Saturday hii Jumamosi, so lazima tujue watatu wale wanaenda ni nani. So tuko wachezaji watano ambao wanaangalia hii nani ako sawa pande gani, so tutashindwa kuchagua. Okay, wachezaji ni 19 na mpaka tuende 14, so ni changamoto kutoa wale wanatakana kutoka wote, ni wanaona level ni moja, but kuna kitu mmoja anashindia mwingine ambayo itakuwa ndio rahisi kuchagua mchezaji ambaye atafiti kwa Malkia Strikers. Kama shabiki nyumbani unaelezaje? Tuko tayari kwenda Misri na kuqualify kwa All African Games. Haya na riboti ni ukorwo gitutihira mutamburuko witu wa muthenya wa umuthi na makiria ithaini riri. Gatho cia mwanya ni ari othe makorwo magitorana hamwe nani jetekeria ngoro gitambura andu eri kana atatu kuri mwena wa Facebook matongoretio ni mundu gwitwo MC Muhia wa Kandara gakiuga match tuned, mundu gwitwo Ngithua Koine wa Kamasharia gakiuga pamoja sana, mutungatiri gwitwo George Ngugi gakiuga mohoro mathuranire kuku kwa Muthingi TV na akiuga we are doing a nice job. Gatho cia mwanya muno mundu gwitwo Pasi, mundu gwitwo Wambui Wanja gatho cia mwanya akiuga thiini, mundu gwitwo Liz Kiboy agakiuga hi good job Ndwati asante sana, mundu gwitwo Lea Dongo akiuga thiini na makiria director wa Kwata El Shireri onake akiuma thiini wa mitambo asante sana na ni hau ni ho gukogekera gaturumo mohoro maitu ma muthenya wa umuthi no atakire nganjire ho mweroreri wakwa Kenya dawi kana gikuheaga muhwa wako na ni muhwa wako muthenya wa umuthi ni undu ngukwira na makiria undu wandikitwo ni mwandiki umwe wa mafuku ikaine ta NK Njiri na kuria turaga kaingi na kaingi ni akulirwo gitwira ati ndukanetikire kumena mundu ni undu wa thina muthina turago na thina ndurimeri na ningi rucirwa mundu rukira moko-ini ma Ngai koguo ni wega guikara ugikaga wega kuona ati wona weka wega ni weweka na wona weka uru no weweka. Ciugo icio ni cigukorwo ikindirihira mohoro maitu maitharire wona Ngai agitukinyaniria ni tucamanie nawe kiumia giukite githi na mbere na ukumenyithia utauria bururi wa Kenya ukorwo githi na mbere na gukigariura. Guku ni kwa Muthingi TV, timu yothe ria yakinyaniria mutamburuko uyu matongoretio ni muhaririria wa mohoro maya mundu gwitwo Maina wa Mucio gwata andikitwo wothe mohoro oro hamwe na director wako muthenya wa umuthi ta El Shireri gwata mundu gwitwo Aizo na urio kiuma thutha kindu gitagwo graphics adothe aria matigiriro ndoino wakinyana gatho cia mwanya gwata family yake yam nigutetekeria tukorwo haha mahinda-ini ta maya ni nawe ona twacemania mahinda mothe na ujete Kariuki wa andu ati nigukorwo ngiteka mucio witu no wakihumo gia gutherema goko ni kwa Muthingi TV. Shalom.